Dan kalau kum ni yang beda bagian ni election MDC, mengkongai ngai ku belai ke district administration bro artli, maka election ni conduct very well kaya baik anti. Buat kum juga pai bak bapeliru one vote ke beron kanu. Tahu mlai klaim dah ai ku belai kerpang dengan jungai ke jangkin district kala. Ai ka support hadu khalang di MDC nak kaya dengan jangkin region. Tahu yang beda berkasih ro. We respect the mandate of the people mo kila ai do south li de jingi kabha na marba la dengi nu jori haga last election MP ong bai ka VP kala asar bro ar kundai sit na khasil handai mata ka yo stang khan yo which we are improving very much ta ka bedel jai te hills BOE kala ngi la improve bai more than 50-60% ta ka tai na len junga ai ku blai ki pai ba jong nong jang tag belajar di parti jung la put bank fake and confidence on NPP tingi kum ka parti ha ka bede ber jang tel jung persang ban tre ba kan bala ha ka bede ber khasil ro ni ai ku blai na mar MP la rem bro ar kundal rem kubut mental yo ado saw bat ka UDP san bat independent ar bat SP la long khadar is very much improve as MD government.